medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We have medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwell Doret Enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurobili ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka eyo nigo balinse ya marokerio y'abayibuli. Mbia mwana wa sana mwanchi mulia weta CENTRE ya Ndizi TV nebiro binde na ndengo irali bageli gali ya bene okwaligania asomoroberio o Worldfit astokomena daktari oyo chetomanya amange gwetera amaroire a mwanchi mulia na bokwenda gutubwati asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga asinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bogotonya gwetera www.ndizitv.net boigo na bogotomanyanga yokubwatia omorobeli koru gwetera asena mbiriga bwa screen yago tulikere ujumbe yago enke kegerando che daktari abere kago ikira na studio andete mwaligani bene elinda tumanye na kyakorukwa nabo igo kliniki kyae ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Daktari ni Daktari Moses Kena Onsarigo. Nkuru asenye daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit no tolega bosonga senyomba ya Uru Plaza Egoroba ya Gatato Erumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari asoko ikirana alito manchumulie babiri bakoganya by the asegeka uno manchumulie naroronga ketesi myogo ndai nende nditocha kubera ngate Saturday kama kawa mapema ndio best manchumulie ile wale gotanga daktari oboroire bwa asthma bwabiri boko bachanda asegeka batamaiti ningi babwenete gukora nende manchumulie naroro daktari obwenete kumanyanga uboriro ubogo cha somobere na kiabwenete gwetanga na kiabwenete ko rendo moroiro lyo ikira konyoro boroiro boiga aigo litkolere rero mwanchu murire ni onte tutumurikire igoro yoborire bwa asthma ase Dr. Kena Moses arachi gutumanya obomboroire kyobo kibogo cyo mobere ebimanyerera imbire byebi na boigona kitobwenete gwetanga ase clinic ya Worldfit ngoro abaro bogwenya bwabene actually clinic ngeyora arige kwa no bogwenya une kya Worldfit daktari tomanyi ngoborire bwa asthma womboroire kyobo ekero ke umuntu otwalira oborire bwa asthma eminitinga chinjira cyo koyana chinjira cyo koyana cyasambekire so what we call inflammation of the airways enchireri yo koyana yago ekero yasambikire ogusambika yani minitinga ekatogotanga inflammation osogusambika ndatebe orocho muntu kubekira umuriro gayese ngozi orentira umuriro ekemba guze ekegenga agosambese bisankuliaga agokuniga ke igari guchaga kubimba igojinjire cyoko yana kubimbere kero yasambikire
igari kuja gutwara ibondo gusia macha guchororo ninjira yokweyana nero yatwara mamira. You see? So when we're talking about inflammation nangendera gukwana, so ubono burire bwo komenya ikigitambe so muntu is a chronic condition. Ikotalinga no burire ndatebe is a condition. Is a chronic condition whereby you know the airways get inflamed. Chigo sambika. So once chia sambikire airways chia sambikire nangendera goteba chiavimba. Onye chiko bimba ngo chikonyere akire. You know enjere yago yokoyana yabimbire. So ekaro yabimbire igemitinga enjere yokoyana nkonyerere era yabimbire. Nande karo yanyerere yatwara mamira mangi. Ekaro yatwara mamira mangi. So what it means unangendera koeresa yabimbire enjeri yatwalira makamasi ya mangi. So enjira yokoyana tuli kuchikoyana burunge tuli mbao tuli kuchigoswe sama munetakire nandi ruwe sama munetakire. So yacha kolento bokong wokoyana ntiwa nini yacha kolento bokong waki wokoyana. And let me repeat myself again. Ekero umuntu abwate asthma ebintu mbiro bibere bigokorekana ekintegetangani is what we call bronchoconstriction. Bronchoconstriction meaning njiri yokoyana ekonyerea ekere njiri yokoyana yanyereire okoba kinyama kiri chionjokana ine enjira yokoyana chikoiringa umuntu agutwara what we call muscle spasm njiri yokoyana ya reduce mnangendera goteba again tugiye kabiri kayo kolekana mnangendera gotesa umuntu bwate asthma is inflammation ogusambika wenchira yago yokweyana ekere yasambikire yatwara amamira mange yatwara you know irritation nyinge okweyana kwa bogo kongu umete Frida egatogo tebo kweyana abantu bali batari kweyana nabali bakwita you know that. So we can be so mubiri togokora gasi organs chiago nchigo kora gasi burungi obongo bwago mbo function onye tubwa tiembeli yengiye ko oxygen wika oxygen eso esa manyinga ime eirukerese kimo embe onerego konya endagira kubunu mubiri kwanya korra omuriro ngokorenge ore ntuburangityo tube muriro so kolima igo muriro togo kutabwa tikendoki oxygen no mubiri ogo ekere ndagire kubunu oika oxygen yeto kenere gokonya asoko bune ndagira so endagira yage bunu tabwa ti oxygen hey utakuwa na acid mingi sana kwa mwili. See what I'm talking about? So embeo negi ntu kiamani so mubirogo. Na hande go ikembeo na aro eriembe. You know, carbon dioxide. Embe eriembe eruwe sama nyinga nero. So go ikembe embe eche sama eruwe so mubirogo. So that's now what you call gases exchange. So onyo orenga exchange ya gas teyo igo umuntu aguchiko twaro bokongo bonge sana. So ekero umuntu abwate asthma koyana kwaye nkolikoronge taliko irambe oguche sama oburonge nanda rusiembe eriembe kuri sama igo tware mechando because oxygen is not enough in the blood. Mbia mono sana daktari ndocho mwanchu muliye nagendera takubwatia omurubiria senchira ya bene asa kuboli daktari nga nkiye koleta umuchando yigabwa asthma ne bacteria koleta gose ne virus. Asthma again to kenda ite gukwana nkiringa ntubwari types of asthma chinyinge lakini nchiro wangisatu usenye chimanyire mono ntubwate asthma eriye gocho ko umuntu usango kore exercise gete so exercise induced asthma umuntu ngo kore activity usango umwana ngo ndaringe kumnyoka geti usoko kore gas gete asthma yachaka kumwataka so yarukunga exercise induced asthma ntubwate asthma ende you know ekotegemea amasingara alyole abantu mbali bakora munabono ese salo bone salo ni chemical chiri chiko so mubere asthma yacha
occupational ngasiki ogokora bali bakoresha amauga muno bono amauga usichi industry so occupational asthma ntubwate asthma ndegocha because of allergy umuntu abwata allergy umubiri ime allergy iri yalenta asthma usiyaja na asthma so what we call allergy induced asthma ntubwate asthma nde egocha seasonal ekerenga kiyubukendu gosiyoka umuntu nandale bujya bakenga kiyubukendu egocha osembure egocha so twanyiruka nga seasonal asthma so inkige kolenta asthma mwancho muligereri asthma again to get asthma vile bintu bibere number 1 again to go genetics genetics nga ki asthma nili kubwati ki familia asthma nili kubwati kintu ek familia okonyolere se familia bale bwate asthma esa manyi ngabo so nandi ntubwati kintu ikorukunga egocha because of environmental factors asthma njarenge sino lakini kwa bekriwe se environment gete enga kientambe eyu yalenta gentuki yalenta asthma because environment yole abantu mbali buno bonto atebire obe ku environment go sinese industry chire because of industrial chemicals when you exposed to industrial chemicals chacha kogera gwatwara asthma ndi wande environment kikwenyora kwanyora ngaye wachire se environment ebwate go sino vosafi no bonto bwate ndikiro nga hygiene hypothesis na kwani bara nyingi hygiene hypothesis kwa iboru so bochabu botayo ngorobo sinini usina America ari wachire kwa iboru so bochabu botayo ina kolenta na beko ngero je gutwara asthma because ubunyamasi bwa botali strong you know na bora twale infection ekaroro umwana omoke viral infection eyura chekogero twale gentoki asthma okaiburu kore mia utara ikinga kiyo kuiburu you know preterm babies okaiburu kubware chikiro chinsinini low birth weight okaiburu ogachaka kunywa mabere yeduka you know mweta wantu wani bali bakutenga na fashion bagene fashion tu banda barose mabere ali akoro yeduka aro bakwa abana babo mbare tikokonki anyo tumungu na gete tukomera nabo ndingo munyete umuswati one tabwati mabere nyole bono mugole iri ugolero umwana ngento dachikuri mama tenga nako chubusi ndamote ntoko potebenya kunyuri ubusinini buja kwekogera andali chindagira chichikoleta mabere ndo kwenda bangina bari bate so kwanyuranga twachakire ko umwana endagira yeduka amabere y'engombe you know environmental factors chiagero kubo mubiro munene saidi yagera asthma yacha lakini tenkwenyulira you know asthma no bunyamasi bokorwaneseki no bunyamasi bogotebi chinchire bokoira you know missile sinjira yawe yokoyana yagera injira yawe yokoyana yasambika ikintu nkirike kunya go interfere no bunyamasi bwabo igo bunyamasi bwabo bose boroboke sana ole immunosuppressed na bekogera utwara asthma onye umunyamasi bwabo mbuli gukora gas burungi na bogekogera utware asthma so kendi just kira interfere ni kinga yago y'umubiri no bunyamasi bwabo bw'umubiri na bokera kolentere asthma so we need to be careful. So I've said asthma na wegoja because of genetic or environmental factors. Yes. Ambia mono sana mwancho muligereria chinga kyogendeta gusangana intwe imeyo morovelio Worldfit astogendeta gusangana daktari Kena Moses akorwa se clinic ya Worldfit yogendeta gukwanira igoro y'umuchando o asthma obereka gukwanira y'umuchando kyoyo iga nabo igona kyogocha asomubere konde daktari asama tukamange atwarira abantu bagosinyogo differentiate between allergies na asthma kura tutebingie tofauti nere yeyo na gutebiri asthma tofauti norero nenke because yoligeringa asthma ona gutebiri no bunyamasi no borogo kurwaneseki so na gotebiringa asthma nere gocha because of what we call allergy induced asthma so asthma na allergy no bunyamasi bokoreki bokorwa na saidi so mubirogo so oligereri allergy bana gotebiri ntobwati nto ikorukunga
protection of immunoglobulin E. Ekoba igrubu nyamas bukuru immunoglobulin E. So allergy egocha you know andonsi sumobere egoche samaiso yaro kugenteke ngao conjunctivitis egoche si you know okoya na yaro sinusitis kuyagie ngozi dermatitis you know. So what I'm trying to tell you, the difference ni kidogo but abantu bali babwate allergy yoka batabwate asthma. So allergy ekogende se ama yalo ku asthma lakini bono bali babwate allergy etali kogende se ama gosere se ngozi kuru psoriasis you know gosere se so gase pharynx yere larynx lakini etali kogende sama so there's not much difference. No really nyoreka tukokora amangana treatment. A difference yaronne nsini sana. Yema sana daktari. Aso tokarato toko manya igoro yobore irobo ne tofauti erororo. Daktari ntubwata chi stages chubo omuchando yiga asthma korato manyingo. Asthma navera have stage. Navera have 12 staging. Useve staged. Asthma koba stage tawtora nyirente se wikeyemo tonyirenta se wikeyemo tokole staging ya se wikeyemo asthma yo konyora omuntu abwate lakini egocha nebimanyirire moigo usitoda very weak you know ino tokunyanga stage 1 egocha guse limo ese wiki yago lakini nandi nere asthma stage 2 egocha more than 2 times a week we are attacks I mean ya kolente irobo kongu mara kabira se week you know osi ya kolente irobo kongu saidi ya mara kabire week eitwanyiro kanga stage 2 bono tubwate stage 3 of asthma you know ego kolentera emechando almost kila lituko Kusengu ikamarogoba ya kolentera mu chandugete kila lituko ego kachinsagete ya kolentera mu chandugete eyo stage 3 ntubwate stage 4 eyo ego kolentera bokongu chinsa chionsi e weekengima yani ayo chandigete on hourly you know hourly every minute every time obwate mechando eyaro ku stage 4 igona bera akbe era 12 staging yes biya muno sana daktari kanta etekiagera omanchumuli naganete komanye bimanyerera imbire bebyo omuchando yigo asthma mbimanyerera kibiri omanchumuli yaraligereria tenga obuna bubara isiko boborero bwa asthma ilinda atalira se clinic again take it tangen on what every day mechando kyo chikorronye ko bwaturire bwa asthma emechando nelinga enjira yawo yokweyana you know ekogote yagoteire so enjira yoko yanonye yagoteire igo bono mbona twate batirigo soime antirigo sokarais so onye nogo soka kwenko okonye force okonye utane chingure mayo soka so liyo konye uta yabu yomorori tokuruka nga wheezing sound yani you're forcing it ete se pipe erenyerere mono ya kigechuri igo bono naboko nyoranga umuntu uri muraire nere Frida gose mwaraire rumwe ye monere nabuko iwago cyuriye kitwatebire gikunga wheezing sound so when you see a wheezing sound nabona nyarekane nga nasmo bwate again tugia kabiri no koliye mbeo bono nguchakole koliye mbeo ugwete nga mbeo tisaini una wasine rumwe twarenge we waiting at the shortness of breath ndote saini yona wote yumundu nga igore nyoro murangu nchikoliye mbeo isiko you know ndote saini kaya twatebirenga onye nchira yoko yana ya block mboteligo so isaine so mubiro so onye mbeo teligo isane tisaini sam amanyinga igona bu mubiro ratenga ya yakoraki ligiye mbeo eche again tukendo ko igune kelinga tukoronga chest tightness yani witege kubage kubwatete unora beke yange kubwate kenya gutarangira ngoronya basubati kenya gutara kunya kunyengusa akunya emubwatete mono so naboko yuna heke kubage kubwatete yigo ekereke kubake kubwata insajya mana okunga no muntu wikaranzire tege kubakia goigoro you know that's now what you call chest tightness nabura nyona ande kokorora
gutwara ogokorora abandi bari bagutwara ogokorora esaba karabo bwatasma lakini tinda tangi no bimenyere byoka ero bimenyere bitangani okoligerere wheezing sound shortness of breath chest tightness and a cough but bono imenyere binde mpire bigocha okuburiro bwacha kolente mechande so mubirogo korosa kwa mfano mbyo tuliko so mubirime egere ndagire bunu buronge to gutwara chingo emechando nebe gochigocha because what wale chi complication chinyinga y'uburo bwasma tuko pamoja mbia mwana sana mwanchu muri ebita seniki ya Ndizi TV niyo togenda gusanga imeyo moroberio o Worldfit chinga kitogenda gusanga nere Dr. Kena Moses uyo gandete gukwanira igoro yo muchando o asma ubirega gutumanya amange mwanchu muri eria na ndente tukunyirenga nabo kwenda gutubwatia asichinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News aboigo sensemeri ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net antete daktari ndabangkurigereria sama bolio ando chabanche baliambaga ntakubolia maboli abo nabo kuboli mwanchu muri eri boli yago kubwatikana noborero bwegato kwana eri tukolia lero gosumo chando yugo o asma gose omuchando nde oberiko gochanda omubiro gwirinde daktari abega gokwirana daktari ntobato gokwanira igoro yoko bo mubiro monene mwanchu muri naro kobolinga kindly tv daktari angobo semyanga ndagira kiri mbwene tekolia erinde mbegi ngopunguzo mubere kuba umubiro umunene twatebire nkolentule amarwira mange so mubiro wantu wala mubiro umunene bakonyora uburiro bw'esukari uburiro bwa high blood pressure amarwira ngonse aguso esubwe ko mubiro umunene and that's why we are always saying turate abantu ngamba bani numubiri bali baje batote inguma itisitu na utwalenge lakini tatire umubiro goteme gopungusa yani tubase ko tengole tobo munene mono nakiura kore nambeyemu nokora amasoezi ngokonya ali sugusamba mafuta esumubiro so ikaro gukora amasoezi kogeruru obumukake to bikana zande ko mambaka marugoba o expecting ngo chikoboro muke endagira kiyokori endagirire ebwate low calories etabwati oguchikoko yani chinguru chinyinge natebe usige chikogero nule endagire ebwate low calories neruri ne chinyenyi asobonge uikobu umuntu anjite chinyenyi bono muna konfano lunch ngwata gete koragira tanasi muri bukoma aboko chinyenyi chioka or in salad form or in choka in salad form osoli slightly steamed lakini karogo je sinya kitari itongo korogo tole bintu binde biragere birabuna mafuta gesomore munabona tukobeke segintu gikorokunga vegetable juices if we show you how to make vegetable juices you take between 10 to 16 glasses every day utapunguza kilo 10 kwa wiki moja miona sana mwanche muri elio bolinga ndagira kili abwenete koli neri yatabwenete koli na osemere kwa mwana daktari obirga okwiri neri ali boli hotel na hotel ta daktari to sa god spicy bokuma adomo gusiama etenga obokuma go ikoli obokuma by the way tola kana ngantuli bokuma makero muntu yaro bokuma lakini wono mbali bakoli saidi to koli saidi na atrio koraga kada bantu mbali naroli narode nyoncha bageni kugusoyo kwenda asigitega abantu bakoragira kuri lakini mbali kunura mbara bana bakesana umubiri oko bakoraga asinyingo umuntu ngo endali mugono naragira ubuna that all that energy you're talking about lakini bonaye egasi yago ni ryogoko to gwikaranza kurumamba kamorote kuri bukumezaniye my friend abanyarango umubero biro mone kega ogo chuti ya wala sana daktari daktari kora kwanerango igoro ya pneumonia pneumonia no burwire no burubwama lakini pneumonia ibo wocha
okoba gwatwalire kibacteria kyasoiresa amawimi so ntubwate what you call alveoli aga saking kale so enda eso esa maito ali so oxygen yego so esa manyinga nandi kali gakorusi embe esa manyinga tokurukanga the sac alveoli so eyinere no oxygen yego exchange bono nyoro muntu twalire kibacteria kyasoira se esakiri esa mawimi kibacteria kinabo kiraso esa ma kilente uza esa mawimi kilente amache esa mawimi so pneumonia egoja because of an infection yalenta pneumonia sa magwimi abantu abangu batanga nekiuno lakini dalinga ono muntu na yaga nyora abetire umugongo ko muromanza lakini garako ne italia gotenga nekiuno ako igwigento kimo betite gikiretio munanje kusikia na metinge ke uno na pneumonia so dalinga karukuru umugongo ngayine ke kero muna ba metinge ke uno no na bokuru umugongo because of a different reasons lakini pneumonia is an infection of your lungs. Daktari, pneumonia ne related n'uburiro bwigato kwa ne gusomo chando yiga asthma. Umwana tuale pneumonia tebuga relationship as such lakini umwana tuale pneumonia le severe na kaira lente lente asthma lakini asthma ni kitu tofauti na pneumonia. Pneumonia mtu akiwa tena na pneumonia atakuwa na joto kwa mwili ngonyo raliberere sumubiroye ekoro kinga no bwatani infection lakini asthma tebuga tiliberere pneumonia atanda liberere asense meli yoko yana umuntu narogotya ngambetire gento ngusiko kolentere nere mechande yoko yana kuba kyako yani ugutinga kwa beti egento gikobetete you have that pain, chest pain na bego toka cough na bego toka lakini sio kitu moja mbia bwana sana sa daktari wanchi muli nararo obolera kwanere goro yoborere bwa TB tuberculosis TB nero no burire bugo cyesama mono lakini ndalinga TB ego cyamaoka nabera cyeso mubiro mugima kigabantu mbali babwate TB ya amauga babwate TB ya organs cyeso mubiro ugo nabe kuri gose figo useri gende so mubere igo TB telinga specific ekoli ya mauka lakini TB nero nkoli erama lakini ekolento no nemodutu nero bacteria ekorkunga mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis nere kolentu buriro bwa TB TB kwambukira nande pneumonia nabega abite kwambukira lakini TB abe kwambukira kuri umuntu yo mugesoyo asoyonde munango twera sputum kurusibo amatane kuseko korora kurusike kororo mbe n'umuntu gusekwe yana weka mbe n'umuntu urange utabuga ati TB nabato ko muambukeri bacteria yinabego so eso umuntu mungao witerase air pollution gose airborne twanyoga airborne yagenda gukiso umuntu inkwambukerere ekolento na mycobacterium tuberculosis uko ngo umuntu akotwara okoliga murabutuko sana umuntu okororire saidi chiwiki ibere aho korora continuous chiwiki ibere butuko agotwara okoliga mura nabura nyolenga TB atwalire so that's why it's always advisable when you muntu etani amatuko 14 agenda gokorora umutinyu mugima uchakire gokeo mubere nabura nyole TB tikage ni gitari apimu nabakurusie sputum epimu usa x-ray nabekoro kusnabwere TB or not mapema bema na sana daktari musubati nara rogoteba ibwateraniti kulinda gwetyo chabo borabu kurwa sensemelia yoro iboro kubolia ngamo chandokia orabe oyi more likely have fungal infection fungal infection ama what you call vaginal candidiasis ngochere mono monesa basubake karaba ibwatraneti
because obunyamasi bwa chirense so mubere kara ibwatraneti you know inabe konyare kananyore fungal infection lakini nchirengiya ekarubu gate shida muneye ko gendoli into ikoro antenatal care antenatal care no muswati akoligere bakenga kiyoko iburu karwo ikirororo nabo kweresa umunyagitari ngani mbugate shida muneye akwe antifungal kusiki mariyogari agochikoita ekwende binyinyi ko kubale pessaries choko insert usebaegu you know oro digitali go chikole ntemechande so mwana agendete goteba iganduche nagendete kolika atana tu amariogo kurinde amariogo yako mumeke aruke tabaiti banagendere ko nyugo sana ndaratigera bakwira neso munyagitali muzenko rukole gose onyanywe umatonyu naro with an empty stomach amariogo na bwete side effect kidogo nara mariogo nyikitana bwete side effect na baragerage ayibunga nkoro kale lakini temango nyatumie you know gosoruru munyagitali okanyeta arozi mariogo bia mana sana daktari amia mana sana umwancho muri edia chinga kyogenta gosangana intwe asomorobelio Worldfit togenta gosangana Dr. Kiana Moses kora se clinic ya Worldfit oyogenda gukwanira igoro yo mochando o asma na bokwenda gutubwa testing semo chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News oyogenda bokwenda gusangana intwe liboli yago wetera sinambiriga bwa screen yago otomanyenga yokubwati umorobeliko na baigoli boli yago ase daktari daktari tarenda sensemo chi complication ante tora kwanire igoro yoborire bwa bronchitis bronchitis nabaru nabo wambete gochira muno buriro bwasima lakini bono bronchitis emanatinga the bronchis might into change what you call you know pulmonary tree uri gilinchiri yokoyana nebwate sembali mbali so bronchitis is inflammation of the bronchi enchiri yonyirigeri nebwate bronchi nebwate trachea nebwate you know that uri branch you same kuna same inaitwa bronchis so when the bronchs are inflamed monomone karokoro muntu monomono abwate ebimanyimne bitwate bire byasima lakini monomona akokororege koroge you know ege akurusi sputum akurusi likororo munabono munomone kare mukire mabi okonyora kakoroga kuruka kakonyeusi amamka subuhi akenda kukoa ile kozi inakaa nyeusi engamuna urakanga kwende agasuguri akalega embiro so ukangana kambiro gete karu umuntu wewe so when you see that kind of the abokumanyanga yene inflammation of the bronchi you know so bronchitis nero asthma nero imanyina rwambe tokobwekana nande bronchitis nabera ndi because of viral infection watwarire virus watwarire se bronchi yago yagerire bronchi yago yasambekire so it about nero lakini yake ndio maana sana turigere daktari asensemo ya chronic obstructive pulmonary disease chronic obstructive pulmonary disease chronic obstructive pulmonary disease obunobo bwire bongasima bubwate manyiri mune byasima kabisa enchira yoko yana egenderete kunyerea lakini tete nkoroke ese asima na benchira ikwenyerea lakini umuntu kwegwiryogo yayigoka na kyokora abantu abanga babwate asima karo bakiri nyagitari bakoye ibintu bikorunga bronchodilators bronchodilators munabona gusakoye inhaler yayigora injire ryoko yana oyo gose Ventolin injire ryoko yana yego oyo gose you know some steroids injire ryoko yana yeyoka lakini chronic obstructive pulmonary disease ninjire ryoko yana egendete konyerea itali koira na back to its normal size so tili koira na
igono nyama ryogo teri koirana bandu bakonyora chronic obstructive pulmonary disease abantu bakunywa sigara umuntu kunywa sigara mnakunya kunywa sigara enchiriri yayo koyana egendete kogotea ngoja guikere engakie kogotea ekole kogotea kila tebona ebunge kabisa you see what I'm talking about ibonere korukunga chronic pulmonary disease chronic obstructive pulmonary disease enchiriri yoko yana yaibungire kabisa okobu umuntu akanya kunywa sigara irritants ya kunywa sigara lyoka uko kunywa sigara nokole na wirego wana kunywa sigara wakabalengereri kaile sigara ibwate kuna shida tatu ikona chemical tatu mbaya zaidi ikona kitu inaitwa taa ule moshi ule ikona kitu inaitwa what carbon monoxide ekogera manyinga ta kunyara kwimukia mbeo ekero kunywa sigara amanyinga turi kunyara kwimukia mbeo because of what carbon monoxide you see these chemicals they are bad eso mubiri umuntu natige sigara bonaiga chemical ko chemical kikuja kwaera so mubiri na vera take even more than 5 years so it is important inga watu wajue kwamba sigara tuachane nayo ikiwezekana aberego Makonzi Cyrus mabago teba watching live korochinse mochichia nyangoso Gladys Nyachaya goteba nawapata nikiwa Emirates mbia mono sana nara goteba daktari umaralibu niulizie daktari niko na bibi yangu wakati tunasoma katiba anasikia uchungu maybe inaweza kuwa ni tatizo gani? Lazima kuna shida lazima kuwe na shida labda kuna PID pelvic inflammatory diseases maybe the cervix iko inflamed ukwe na cervix iko inflamed lazima kuna sababu what I'm trying to say so njia mzuri ni yeye akuje kwa hospitali yetu tujaribu kujua nini ambaye inaleta shida mbona katiba imekataa talinga njira yoro iburu yabire ngote umwana arako wali daktari kero umwana akoliga mono umuchando ningihorabe gose mpeleke kwa daktari wa watoto unajua koliga mora weka uso koliga mora ne shinda bende nabwate so kuna what we call eso mwana omoke ebintu mbiro bitu umuntu agwente koligereri ngaki umwana kweyana umwana nkoragerari umwana nkorarari buya ustari korara buya omata mwana agwente korara akigana ndi mugajinza gite ugongo na ndorara so ebintu mbiro koli vital signals and vital signs so onyo mwana okoliga mora bosayi gotabwa ndi muchando ngo nkali byano you don't need to worry lakini onyo korujinga imechano nero upeleke kwa daktari wa watoto osako mubisiye binte birito mwana na batakira bisigugo na aliga mora tibwa tishida ekero kwanyoliro mwana omoke mwana kero como pisi kabisa tali goku ndio ndo bale babwete ngaki na roje bagenda kumungera tanga to kubisi umwana kerale ndayo munino enda yago ike libera no matero libera le mari ile side ile ora lakini tali goito mwana so make sure mwana uko ukimiza unaona watoto wanalia usiku kwa sababu ya baridi don't expose your baby kwenda ese mbeo embo muona takiri mbeo tawaka chinta choika kwa mubisi kabisa miamana sana Marcela Nyanchira ataba hello Frida niko tuned kutoka Mosoveti pamoja na wazazi wangu James Ogeto pamoja na Gladys Mora na ndugu zangu Edward Ongige na Brian Mukwa pamoja na Clisako Tanga niulizie daktari mtu akikosa usingizi daktari yako na shida gani? Aya, tuingie complication ya asthma. Okay. Ekero umuntu abwate asthma. Mechando kia konyora. Asthma nabera agera torara. Bantu utwara what you call insomnia. Insomnia nekero
utaligotwara usingizi na hata ukilala uwezi lala baada ya dakika 5. Watu wale stress gete uko bwato usingizi kidogo ila dakika hizo na kumbukira kwa togo ile. So mtu anaweza kuwa na insomnia. Kwa hiyo ule mtu ambaye halali mzuri akona shida inaitwa insomnia. Inaweza kuja kwa sababu ya asthma, inaweza kuja because wakati umefika menopause. Almost watu kile miaka 40 to 50 years talikorara buya because of hormonal changes. Na vera aje because of so many things that endelea kuwa na insomnia. So stress mtu atebile umechando merangi birengera byingi. Na vera agere tora ononyole ngabwato mugaka erengo cyari bakagwako maite coffee. Wone garora ile gasungizi gagire okoro umuntu ko gwaka so a complication yemo no gutarara burunge kari umuntu abwate ubwasima kintu kende bantu mbaliko kora gasi yabo onge n'umwana atariko gende school ama tukanda akuriya onge nayo gakore gasi gaiga Frida tuliko chakira gasi kara lituko onge nese uzine mugondo gutuko bandi baririyoka batimugete because activity cyabo cyasarekire so asthma ego sari activity cy'umuntu nandi asthma munege ndete kunya kogenda so mubiro uguriyo kari nubwo atasma ngo ikera asigete elente permanent obstruction yani gose permanent collapse obwinjira yokoyana injira yokoyana byo kujya gete naronda abantu bako kugura yasima because injira libono yanyereire no chikonye inhera yange kuguka no chikonye what so permanent destruction yakoraki ya sororo nanagotebiri koroso mubiri weight abantu bamenta chikiro saidi because bagutumia malio gabwa steroids igo mubiro wendera komenteka kubwa munarenge because of steroids amalio gagutumia nawe kolenta pneumonia muna twatebire because wono koyana kuri matali koba rejuvenation ya mate teriboronge so yalenta pneumonia so even binge birache ekero umuntu atari gutwo abwate asthma nabe kumuchanda atwale mechande megende hote daktari ndete turaso sense moyo bogwene kera watatenga chinchire chokoyana chigo chichia gotia antete otomanya se clinic ya Worldfit rio gondirororo gutatika ko monte inhaler rio gondirororo ameki chinchire chigare go sichirane no mwachigende gukore gasi yawe again tegitangani kuwena buri bwasima kuwena buri ndiyo kuwena buri ndubwa asthma y'abana bakina asthma y'abantu abanene mono asthma eriyo montanyo ole myaka below 30 years kuwenere anabe kuwena kwangu sana lakini eriyo montanyo ole asthma wetani myaka 30 guchigoro nebwa tobo yani nebwa resistance gite lakini at the end of the day there's a lot of improvement ekero montago gisenye kitari yetu ya Worldfit ngigeta keire onye kubwata asthma the first thing ngeta keire ngeringa manyanga ngike ko trigger ntubwate triggers abantu bali bagutumye ndagera gete asthma yamaya kumwataka abantu bali bagutumye mariyo gete asthma yamwataka usine pain killer kwa mfano abantu bali bakora exercise pain kikwende embeo usine nkendu ikuwa you avoid evento biribigo trigger asthma ujeso mu ko bimanye aye muno muntu ubwata asthma ngige kogera nanyo asthma yanacha ko attack air pollution chemicals kigera uchi number 1 avoid kwemri chemicals bone kero umuntu agire sinyagitari yito twanyolenga asthma is inflammation of the airway so what are we going to do we have to reduce inflammation so ngoko tulige ndiko kunga anti-inflammatories the anti-inflammatory togo ko na one to alente yogeti yogoni na from Sweden a drink neba ko alente incentale mambingo no to alente yogeti ko Sweden abantu tuli kwenye bakunywa maruano bajoje bawusari amaru bajoje kunywa drink eriyo de combined libwate bintebinge tukunga mangostin libwate libwate noni ama morinda strophodia libwate a lot of vitamins antioxidants libwate libwate natural minerals so tualidente senya gitari yetu eriyogeri so ntagetabarire bali bagucha guchaka guchobisiane munago ikaiga
twara mondolia karioga konyu kata kiro muntu onye drink yeyu atararagira so ntobugate bona twanente we going to bring an offer niaine e container yemu onye container yemu atararagira uragira umanya kunywa mariogo nando mukichi container kinde ko chinko chikonya gukora ki oja konyo ndi kogera umuntu bugate buruire bunde bwensi bwawena bwangu because this is a powerful antioxidant nando umuntu bugate asthma go ikakora bintu kunga detoxification ubu chafu burusi gwe samani tomwa mario gakoro kunga immunomodulators nali yagiye kibonya mazinga cyakoro anese ye nyingi muna bono nagote bilio woni lyo gitwale ndinde bwate ndikunga noni ko semorinda strofolia is immunomodulator so lyo geri no libekire silyo geri so we brought a special drink with kero montabo ukonyo ige muntu bwata smekera go cyesinya gitari yeto there's a lot of hope ngomo tule hope to amoroki within a 1 week ujai korre change kitene ne mona tanya korro miyamona sana daktari tianso amejumbera alota niko na mtoto wa 3 years now alikuwa anafungana mapua akafanyiwa operation 3 months ago na sasa amekuwa sasa bila kufungana but ni wiki moja sasa anafungana anangorota ana sweat ajui shida iko wapi. Hii ndio tunaambia watu unajua labda ilikuwa na sinuses wakurunga sinuses bono chia bimbete abantu abange bagogesinya gitari yetu mbali basi ninyo gitari chinde so omolentu mwana itomorole tutakwambia unaweza saidika. Nyakiba goteba nga daktari, God bless you. Thank you. Amen. Naro goteba daktari nga akanetie natural remedy to shed fats from the body. Agoteba nga abwate abnormal tummy. Akuje tuko nazo. Naro teba nga akorumo mogongo, anaumwa chini ya tumbo, na mgongo ngagitago chagoche nyagitari orora sogo. Chini ya mgongo, jua kwamba reproductive system yako ama njia ya mkojo iko na shida. Na inaweza ikaenda mpaka kwa mgongo. Naro boli daktari anemia inaweza cause weight loss. Anemia ndio inaweza. Unataka amanga nara kwimoke oxygen so ngamanga dali ko oxygen eso mubirogo na mubirogo rake yes eri omwali daktari tumanya se clinic yoto kanara tanga kirago kwana emioye ko ba akorusia gakororo giterekini sika black lakini inaweza kuwa ni bronchitis inaweza ikakuwa ni allergy tembea kuikirabu daktari togo tumanya se clinic kego toka maboli yaga mange mwancho muri ile atarecha leo nataka kushukuru kuna mashabiki wetu watu bange bako tuligerera mbali komisi lero karago cyo zago ndenga nje toko karori kile wana toko tange ndagira ntobasa kurugendagira no ko limbali ko lindagira barato tegerera kwanza na mashabiki wameneza kwege pindi yita saa tambe saidi twarora abantu bakuru Mombasa imagine umuntu akumuka mambi uri negali uche bakagaga gotora tumu mariogo abantu bakuru Kericho bakuru Kirigoris we thank you eso kunya kwereza abandi nandira kutubwati pindi yito because ntutagetenga tokotebega yasa tatungite bantu baruale so ikarokora abantu barualete nasogo tamanya we are here to make sure that abantu bitongo babali informed egere mbarwa iliteria na daktari Moses Kena Onsarigo nkuru wasenya daktari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntobugate center ya Mogabo Songo ase nyumba ya Uru Plaza ege clinic yeito ikegotoka Uru Plaza bali batamati Uru Plaza na ndere kurukunga Alisa Plaza ogo chambaka Marigiti Bosongo etown area Marigiti kusali stage nkuru ya Kisumu ya Renge enyumba eri entambe bwata makoba matambe go chance nere kurukunga Uru Plaza ali senya mekondi gose stage moto tabiri ya Kisumu ya Renge Aliza Plaza gozo Uru Plaza so ime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no kore ebae nene eri kirenga Worldfit nande bekira matunda ebae ne bwata matunda nande buyabwa busongoga ninche ngotoka igo no cha mambi no cha litukolinde lyonsi
nincho konyora daktari Kena Moses njenda ndega clinic ya Busongo lakini ntubwate branch ndega ali mu Eldoret ne branch ende igari Karatina ngakire se namba ya ne simya kero yatobasa gusira 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia mwana sotoria mbia mwana sana daktari so gotosemia mangi na inde mbia mwana sana mwanchu muliya ulikuwa birigo kugwatia umurubiriga ko twagacagete ulikabona igato ikire omwali mbia mwana sana sibali mwabo mukulika ujumbe cyeno na mbia mwana sana sibali mutaba mukulika kulende mwabo mukugwati umurubiriga wikira bo mwanchu muliya no to wikira omwali bo murubiri tukulia lero tumira ne weekend iri tukulia Jumamosi cyensabiri cyamaragoba astokumena daktari Kena Moses uyogo sangana intwe amange magati kamera soko nikimna ebichana boigo eliogi yawikira sole asenchira ya bene nere petronira mukira babiri bakubwatira na Joshua utasti nsemo chichinde leterene Frida Kerubo twara obuligeria horobuya Ndizi TV.